Ka office u district sports officer Ribhoi district ha ka jinga trelang bat ka office jong deputy commissioner Ribhoi district mta kasni ka lai phoi terik risau kila penlong ka fit India run 4.0 ya kani ka jinga ko mare la yo ban sedang nadu ka por nyau baje menstap bala sedang ban mare nadu na Indo Stadium joga snong Saiden bat kut pat hadu ha NSCA Indo Stadium lengkedan ya kabalawan ban kawe ya kalama do ba RB Shadap presiden ka RB DSA haga jinga don lang uba Bobby L Nongbet DSO Ribhoi lambat ki officer naka sports office pat haga ni jinga ko mare lawan ban yasham banta hadu lai spa san thongot tam ki ba kuntup hadu ki khon samla kan the ba shinrang ki hebret bat ki rangba ki balasan hakarta haba phasha gani ga jing mare ha kathup jaki shinrang usamla monas bongrung ulawan ha kerdan ka baningkong usamla eristar soshang ulawan baar bat usamla laban kraw thaba ulawan balai ha kathup jaki kenthei ka samla barisha khamdet kalawan baningkong samla sildaris makri kalawan baar bat samla barilin silyang kalawan balai bat ekanam ki balasan hakarta nakalya ki shinrang layo do ba iban suklang warleng a bat nakikenthei layo daga kong snora rani bat ya kanam ki baretam hakarta nakathup ki shinrang layo do Leonard W Narlong bat naki kenthei layo de phiban rai khong ngai nakaliang ko office DSO nongpo kilapan kreru ya ka trophy bat kasong pisa shakinong jom hakaba kiba waning kong kenyo ya kasong pisa ka basan hajar baar 1000 bat balai lai hajar tengka bat kibawan ban shementa hakardan kibaretam hakarta bat kibahe tam hakarta kinyo ya kasong pisa kabamar 1000 tengka
Very good, well done. Fit India Freedom Run. Kebaga the whole India hai kira benai bakadan ko kumpene ke jimare. Kane jimare kalong na kebentar di ko jikya yupi bakamet ke phat yupi kalong ke fit bat ha juga por bamelong ki bayu ki ba bianut ha physical fitness. Dari kata kata ke bala pelong ya kane. Bat ba ha pangapek ya kilika yang fit India Run. Ikamle hagi city lanya hagi nomba. Nama kibring kibyong hagi nongsor, haposor, kibyo menteri berita. Ini kinong kendong, kibagai pelaman kesini, ru pada nila kabha tang menteri nila along exercise man kesini meni. Nasra di kena hanya baru di kena nongrep bawa lagi beduk, jadi nongrep sudah. Kalau dah bisa kena hanya ke sor nongko ru, kibapun lagi kena nongrep. Tekniknya pada kasulong no kapacitas lebih pada simenta. Sampai kecilap lebih mantas ni kapanki yang kami kapat lebih kata pada fitness. Nganget ba kini kilo organize yang lokrum kini haple himan kapor. Bat naik kelas sebut ngayu yang ni kan kena berangit ba. Ya simenta. Kali kapati kadak kabak wat kibu kibacakan canong rendong ru jelas sedang masuk ya kani ka fitness ya kene ke jurangkam bangin pelong ya lagi kibriu kibakot kibakya lamba ke jimare nga yosno bangati betaba man kesnem pi jumnya ya kene hindre undabune matasnem yo na labun ba kala melong balungkot kene ka kilometer ne ngamti harga bador kenapa dengan ba i mu officer jo ka DSO nami sekmat fit organize kene man la kapor wat mengiru na ka RBDSA ni don ko wi ditmu bangin tulong kali boyron tilanong inle ya kata ngisale la hisnem ni ditmu ha ka jindap jongga jindap san bosnem jongga RBDSA nilap kre ya ki project lane ya ki kambaro ya ki items na kepada kasnem arajar arsau bangis ka bakalong ka way na ki item kan long kene ha ka mangila menselong bagi mare ka bakalong bagi ko jikia ya ki baro bersih Second place, congratulations Nanistar. And bagi thapti ni baru kati bala job ni mare. Second place, Sildaris Mark. And first place, Barisha Chundat. Good sampai yang pendapat dia kena mare. Nang youngest participant male Illusion Ilona, well done. And the oldest participants for their female. Nang the oldest participant male, Iban Sukla, Barun Ray, Congratulations.